квалитетни на сите полиња во нападот, пред се во шут за 3 поени направивте разлика од 10 во првата четвртина, а потоа само ја градевте. Како го видовте овој надпревар? Dobro, definitivno smo ušli nešto sveže i znate, na ovim turnirima je velika razlika u tih par sati. Igrali smo juče prvu utakmicu, objektivno na vreme smo je rešili. TFT imao jedan jako težak i zahtevan meč protiv velikog kluba kao što je Rabotnički. Istrošili su se i emotivno i fizički na svim poljima, tako da smo u tome videli neku šansu u našoj svežini i to se pokazalo, kako se zove, uspešno po nas. Na prvom mestu želeo bi da pohvalim ambijent, bilo je publike, TFT klub koji, eto, nadam se da će u budućnosti da gradi svoj imidž, već su osvojili Kup Makedonije, jedan veliki značajan trofej. Evo, ove godine su se sasvim korektno i ABA 2 balonima prikazali. Sigurno neće da ispadnu iz ABA 2 lige, ja im želim sreće u nastavku prvenstva. Moj kolega i drug Bora radi jako dobar posao, napravio i prošle ove godine jako interesantan tim koji igra savremenu košarku i ja im želim puno sreće u nastavku prvenstva. Nema vremena, sutra je veliko finale, znam koje ti je sledeće pitanje. Prvo oporavak igrača večeras, pa ćemo o tom potom da pogledamo prvo ko će da pobedi na ovoj utakmici, da ne prognoziramo unapred, pa ćemo videti kakav nas dan sutra očekuje. Благодарам, веќе имате еден куп со екипата на Карпаш Соколи, сега сте повторно финале, утре ќе разговараме, се разбира, по завршувањето на финале, тоа ќе видиме во меѓувреме дали Пелистар или Феникс ќе биде ваш противник. Благодарам. Да, дако со тоа беше, значи, честитки од тренерот Драган Николич за екипата на ТФТ, која што игра одлично и во АБА 2 лигата, само како не знам колку Борос